Moć u nama. Što se više povezujete sa moći u vama, slobodniji ste u svim oblastima života. Ko ste vi? Zašto ste ovde? Kakva su vaša verovanja o životu? Hiljadama godina je traženje odgovora na ova pitanja značilo zalaziti u sebe. Ali šta to znači? Ja verujem da u svakome od nas postoji moć koja može sa ljubavlju da nas usmeri ka savršenom zdravlju, savršenim odnosima, savršenim karijerama i koja može da nam donese prosperitet svake vrste. Da bismo sve to imali, moramo prvo da verujemo da je sve to moguće. Dalje, moramo da želimo da uklonimo iz našeg života šeme koje stvaraju uslove koje ne želimo. To se radi zalaženjem u sebe i pronalaženjem unutrašnje moći koje već zna šta je za nas najbolje. Ako budemo želeli da svoj život predamo toj većoj moći u nama, moći koja nas voli i podržava, možemo da stvorimo život sa više ljubavi i prosperiteta. Verujem da nam je uvek povezan sa beskrajnim umom i da su nam prema tome sva saznanja i mudrosti u svakom trenutku na raspolaganju. Povezani smo sa tim beskrajnim umom, tom univerzalnom moći koja nas je stvorila kroz onu iskru svetlosti u nama, naše više ja ili moć u nama. Univerzalna moć voli sve svoje tvorevine. To je moć dobra koja upravlja našim životom. Ona ne zna kako da mrzi, laže ili kažnjava. To je čista ljubav, sloboda, razumevanje i saosećanje. Veoma je važno proveriti svoj život svome više ja, jer kroz njega primamo dobro. Moramo da shvatimo da imamo izbor da tu moć iskoristimo na bilo koji način. Ako izaberemo da živimo u prošlosti i da mislimo na sve negativne situacije i uslove koji su tada postojali, onda ostajemo skučeni tamo gde smo. Ali ako donesemo svesnu odluku da ne budemo žrtva prošlosti i da počnemo da stvaramo sebi novi život, onda će nas u tome podržati moć u nama, a nova, srećnija iskustva počeće da nam se ostvaruju. Ja ne verujem u dve moći. Mislim da postoji samo jedan beskrajni duh. Bilo je lako reći, to je đavo ili oni, a to smo u stvari samo mi koji ili mudro koristimo moć koju imamo ili je zloupotrebljavamo. Nosimo li mi đavola u srcu? Da li mi sami osuđujemo druge što nisu kao mi? Šta ćemo izabrati? Odgovornost protiv krivice. Ja isto tako verujem da i mi sami svojim ustaljenim razmišljanjem i osjećanjima doprinosimo stvaranju svake situacije u našem životu, dobre ili loše. Misli koje mislimo stvaraju naše osjećanja, pa onda počnemo i da živimo svoj život u saglasnosti sa tim osjećanjima i verovanjima. To ne znači da krivimo sebe za ono što je loše u našem životu. Postoji razlika između odgovornosti i bacanja krivice na sebe ili druge. Kada govorimo o odgovornosti, govorimo u stvari o posjedovanju moći. Krivica znači odricati se svoje moći. Odgovornost nam daje moć da pravimo promene u životu. Ako igramo ulogu žrtve, onda koristimo svoju ličnu moć da budemo bespomoćni. Ako odlučimo da prihvatamo odgovornost, onda ne trošimo vreme bacajući krivicu na nekoga ili nešto, negde tamo. Neki ljudi se osjećaju krivim što su doveli do bolesti, siromaštva ili problema. Oni biraju da odgovornost interpretiraju kao krivicu. Neki članovi medija vole to da nazivaju novim dobom krivice. Ti ljudi se osjećaju krivim zato što veruju da negde nisu uspjeli, ali ipak oni obično sve prihvataju kao neku vrstu krivice jer je to jedan od načina da pokažu da nisu u pravu.
A to nije ono o čemu ja govorim. Ako svoje probleme i bolesti iskoristimo kao priliku da razmislimo o tome kako da promenimo svoj život, onda imamo moć. Mnogi ljudi koji su prošli kroz teške bolesti kažu da je to najdivnija stvar koja im se ikad dogodila jer im je dala priliku da drugačije žive svoj život. S druge strane, mnogo ljudi ide okolo govoreći: ja sam žrtva, ja sam jad. Molim vas, doktore, izlečite me. Ja mislim da će tim ljudima biti veoma teško da ozdrave ili da se nose sa svojim problemima. Odgovornost je naša sposobnost da odgovorimo na određenu situaciju. Uvek imamo izbor. To ne znači da treba da poričemo ono što smo i šta imamo u svojim životima. To samo znači da možemo da prihvatimo da smo sami došli tamo gde smo. Ako prihvatimo odgovornost, imat ćemo moć da učinimo promenu. Možemo da kažemo: šta ja mogu da uradim da bi ovo bilo drugačije? Potrebno je da razumemo da mi svi sve vreme posjedujemo ličnu moć. Pitanje je samo kako je koristimo. Mnogi od nas sada shvataju da dolaze iz nesređenih porodica. Nosimo u sebi mnogo negativnih osjećanja prema onome ko smo i prema životu. Moje detinjstvo je bilo ispunjeno nasiljem, uključujući i seksualno zlostavljanje. Bila sam gladna ljubavi i pažnje i nisam imala nikakvo samopoštovanje. Čak i kada sam u 15. godini otišla od kuće, nastavila sam da doživljavam zlostavljanja u mnogim oblicima. Tada još nisam shvatala da su šeme razmišljanja i osjećanja koje sam rano u životu naučila stalno privlačile ta zlostavljanja. Deca često reaguju na mentalnu atmosferu koju oko njih stvaraju odrasli. Tako sam i ja rano naučila šta su strah i zlostavljanje i nastavila da stvaram sebi ta iskustva dok sam odrastala. Tada nisam znala da imam moć da promenim sve to. Bila sam nemilosrdno loša prema samoj sebi, jer sam nedostatak ljubavi i pažnje interpretirala kao potrebu da budem loša osoba. Sve što se do sada doživjeli u životu stvoreno je vašim mislima i verovanjima iz prošlosti. Nemojte se osvrtati na svoje živote sa stidom. Gledajte na prošlost kao na deo bogatstva i punoće vašeg života. Bez tvog bogatstva i punoće mi danas ne bismo bili ovde. Nema razloga da kažnjavate sebe zato što niste uradili bolje. Uradili ste najbolje što ste znali. S ljubavlju oslobodite prošlost i budite zahvalni što vam je dovela do ove nove svesti. Prošlost postoji samo u našim glavama i u načinu na koji smo izabrali da je posmatramo. Ovo je trenutak koji živimo. Ovo je trenutak koji osjećamo. Ovo je trenutak iskustva. Ono što upravo sada radimo stvara osnovu za sutra. Znači, ovo je trenutak za donošenje odluke. Nešto ne možemo da uradimo ni sutra ni juče, možemo samo danas. Značajno je ono što izaberemo da mislimo, verujemo i kažemo upravo sada. Kada počnemo svesno da vodimo računa o svojim mislima i rečima, onda dobijamo oruđe koje možemo da upotrebimo. Znam da ovo zvuči jednostavno, ali zapamtite, poenta moći je uvek u sadašnjem trenutku.